Koi potong lagi nar coba beri baca kabak laisnya, wah kabak laisnya, abterong aja pak, am अबे साले जब ke masalah cerita kisah bagai, koi potong nang lagi laisnya nih, khusyina nih kisah pono, rengnya kaya bunyi sekengkau bunyi tol pas nggak wah kabak laisnya ekdom porok torong pahal aja poro, wah ekdom porok mau sama orang no boy, mana pun bidu kaya gak porok sak no kotor jualan sana, sak sana dalam porok jualan sana, an bos itu apa? Bisa pan masang istri kayak baik ya no laro ando no rongi mano hamzala tong no kar boyfriend gimana apa no melar kota ke bunyi kini ketor tang baik kebang lain wan maksud tongi mak no wan bori tas khai lo anti kira ke sama saja salam zaru itu pun lagi mak kira merongi ekdom dino tim padi op mui mai masa tong mai pelam begitu bro nah betul udah lagi masih kiri kiri hari angsul baru nuka ekdom sering jatuh sing thai jual main raja ekdom angkai mana rasin mana kongsi nunggu baru nuka angkai kisah pano ekdom feeling saya deh bang ekdom hai terus masuk mana ekdom Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ini pon Mia. Terus wanita musuh sama kerbusa, neng nara to khazar kaya middle finger phone gitu. Yang ya terus buffet jadi sebenarnya saya kula. Abar bidu kaya middle finger phone jadi musuh zat. Are neng hewan sebesar koksa masa totra masam sada. Mau berinya bungkang kaya per vitamin C short ngjak. Pons power bungkang kaya ekis sepai full kana. Apa lah yang gue dong? Kita sudah ketemu. CBC lo wanita kaya mau wanita kaya tang sana musuhnya tapi sinar cuma lebar tam. Tam sinar cuma ni sau kisah malah cuma kerja. Tam mau bidu kaya gini dah pun baik hai ke bidu kaya gini dah. Amti kira punona na, kogro punona na, amti kira punona na. Morok sulai marok, tam abo hairok, kis kalai marok. Loading kalai marok. Wasa amti kira punona na ngo. Salah singal cuma morok cuma jor cuma lagi nak kerite asal binara amti bus nggak punona bus bus itu aram nasi kau buri cuma gitu salah morok cuma ekdom beri neng ini pokok kisah citan tongnya lah.